Jasalma olup götür, büt jasalma. Kirpikleri ulama olup getire kızların kirpikleri. Hazır kızlar menen süйлöştürsen kirpik munundu. Navestin aldında turganda turasın şehdamda. Gölökö. Kirpigini alay gündüz uktap kalasın betin jarım jabıp kalat komdan. Bagın uyga barsam gelinçegim alıp kirpigini alıp stolun üstüne koyup koyurken görüp alıp çoçup kettim. Rahmana gelin moylosu çıkıp kalgam ne beledi o şerde. Başkaça da mınday. Peylimiz özgörüp kaldı o, peylimiz özgörüp kaldı. Mına bu yerde ulumunda aksakallar uzatıra taka. Murda şunday peyil başkaça uşak menen yaşap kaldık da. Uşak menen. Şahardağılar ayağımızda birbirimizni andıp yaşay. Şahardağılar şimdi ayıldağılar hem biraz göküröңüstür genen de ayıldarını. Şahar yerinde büt birim biri andıp yaşay. Koşunası can haladilin alıp gelgen olsa aytat. Koşuna can haladilin alıp gelse berki vartırıp duğ yarısını alıp gelet. Iki taş. İçinde hiç böyle yok. Biraz sayıl turuş gerek o çok şeyde. Narkına karaganda iki taş biraz tuz. Kim kimge düşman ekenin, kim düşman eken şahırda. 31. dekabr günü gelsenger oşanda bilinip kalat. Domdun aldına çıksan baldары salit atsa bir yakat balam o yakat ana narkı balkonga taşa kaşı. Zani eskidanlar tutanıp kada doşa katı şunda. Peyil özgörüp kaldı da. Men esimde içinde gelgesinde şunday başkaçalamday. Koşulangan araba surasan misal için ha? Koşulangan gelip Kasımbek ha? Arabanızı ver durun için sen Kasımbek seni karabay turup cevap veretile. Navesin tükünde otura tükam alıp ketever deytile. Hazır gelip durup Kasımbek'ten gelip Kasımbek ha arabanızı ver durun için sen Kasımbek sırası katını dikteydi. Kasımbek'tin ayalı narı karabatıp, idiş yuva atıp, yün söz yok, çok da dirip koyatı, tovağılım ayalları şunday. Yün söz yok. Karapsan ayalların cini gelgende mineri titrek ötedi diye kulaklar kalsın. Titrek ötedi kan mı? Söyük aylanıp ötedi bunun önüne. Kasımbek ne deydi? Araba sınıp kalgan deydi. Araba emez, Kasımbek özü sınıp kalgan. Uşak menen yaşap kaldık ko. Uşak. Biri-birimizde anqıp yaşay uşak. Men kichine gezimde esimde şol. Apam nanga jönötediler. Bar, Zura eşinenge nan sorap gel deydiler. Barıp Zura eşine apam bir nan berip tursun da otatı sen Zura eşineng iki nan beretiler. Me nan japkanda alıp gelip beresiңер dep. Hazırçı. Hazır barıp suragım ne edi? Hazır barıp Zura eşine apam nan berip tursun da otatı sen Zura eşineng bir kolu menen bir yakın andı bir turup sırazın arka dedi. Gülcandım bar açığa kaldı, baldar açığa kaldı. Azından alıp ketti deydi. Uşak menen yaşap kaldık. Jengeleri şunday toyga barganda da mına bizden uluğumunda mına apalarыбыз oturat ko. Bular toyga varsa, toydun ayağına çeyin oturat. Ayağına çeyin oturup, iki yaş baktılı olsun. Uşul nevrelerdi versin de toydun yerinde tost aytıp, kalon aytıp. O meyin de bastırgonu bata kılıp koyup, anan ketet bular. Biz kuraktı jengelerçi, biz kuraktılar. Antbey, bizdikiler toyga barganda şul, ikinci tamaka çeyin, araڭçıda oturattı şul. İkinci tamaka çeyin, o şerde de uşak süyle ölüp geçedi bizdikiler. Hem kaça toyda, biyle atkanda uşak süyle ösüngör bolboy bayalдар. Biyle atta uşak süyleydi o şerde, biyle atta. Toyda biyle attam, gülüp attım, mangdayından tıra gülmüş bol alıp. Veneracanın pürçeska soğuşuşpay kaldır gördünüz mü dedi o şerde. Ana. Dese berkiniz turalım, makvatça dağı bayla koftası giyip gelip alıp turgu da o şerde. Aynen. Venera menen makvatı aytıp ütüp uşak kalbay kalıp stolga ötüp geçet ko. Boş ağız balıp kaldıran gördünüz mü dedi canlar. Dese 3 ile türü salat koyup koyup dur. Aynen. Hazırkı jengeler toyga barganda ikinci tamaka çeyin araڭçıda oturat şul. İkinci tamak tartılıp bütken ele büttü boldu. Al 2 yaş baktılı bolboy anı urup da oynabay. Şıvıraşı başlaydı ko. İyi paket biri eken, kaçan beri etken. Jayla konca jana göğünü salgan paket ırgı türü ver. Al bolsanız bol çüken oynanay. Paket kolga tiygende baştalat. Yüyünde kançalık jinabaydı hazır ko. Paket kolga tiydi stolun üstünden nam, borso, konfet, örük, mayiz, koğun, darvoz, alanma. Çaydele koyup alayın da tögülüp kalattı uyala şunu. Bar joktu salıp götürüp geldin onu. Şerge çeyin gelet dağı. Kakbut da üyün jiyinip atkansıp kara. Şeri gelip durup karaydı eşteki kalvadı ödep. Na kafeni şan. Stolun üstünde kırap. O şerde 2-3 tük banan kalıp kalat da şu. Ketip kalayın da jüregi kıybaydı da şu. Qarab, administrator qarab, administrator narak etken jügürüp baran banandalar urup çıkıp ketip kaladı.
Başkaça olup kaldı. Ayallar göyrek başkarıp kaldı. Sebebi emnede? Sebebi hazırım saçın. Ayallar şimdiden tutabızga. Erkekler özü-özde var. Sebebi ne olup kaldı? Sebebi ayal kişi üstemlere kıla başladı. Erkek şimdi üy bilege göngül vurma köpçülüge. Köçöge göngül vurup kaldı go. Baykaşlar mı? Erkek kişi üyünde oturganda karasınlar hazır bizdikiler şunday. Birinin üyünde oturganda oturata özünün üyünde. Kabağı salınıp oturar şu problema. Büyük şerige çoğultup alıp oturat şu. Moyunun otu şeyde oturup alıp. Bala akırat, eşten girip gelme. Eşten girip gelip kıyıkırat. Muna patinkeler ne sadat mı yerde? Başın işte patinke bir koşka da zaten zalga girip olmak bunu patinke. Balasın ara, sağına koyaysın mı? Ayal aldığına sonra tamam vermeysin mi de? O şent olsan ayalın, ceval deyip belenge ceval deyip de dur o. Köçöge çıkanda özgörüt erkek, ne varat? Göçöge çıkanda ayata. Varatan atı eşke çıkkanda erkek, ana erkek. Şunday çıkat ka. Tikon'un eşiğin cenek, Land Cruiser'ın eşiğin yapmaz, ne tip cevap kalanına. Abaratga bir milyondu salıp koyganda şu. Abaratta milyon emes, köçüge bir tepsen 5 tüyün şükenden orada 10 tüyün girip gidedin abarat. Şunday jüresin. Maşinada oturganda, başkaça var kızlarda. Erkeklerin bir sekranını aytıp koyayım cengiler ha? Şunday bir sekret öz var ki erkeklerin. Erkekler baykat dursalar maşinada oturganda. Maşina taktap tursam da oturganda bir kız ötüp gelse. Seni sekin kızın kanı tukartına bayaklara ötkar turup. Kız ötüp ketkenden akırın zaten üytten karap katkamda. Tanar katın eken aytıp koy dep jürüp ögül ha? Hem bolğan nerse da. Şonun için naborat boş gerek ha? Үйgө киргенде өзгөрүш керек. Эмнеге көчөдө серьезный жүрүш керек. Көчөдө серьезный жүрсөң, ошондо жана калта көйнөк кийген кыздар азаят да. Сону эч ким карабай койсо өзүнүн үйдөн жок болуп кетет да. Чында. Ошон үчүн үйгө киргенде өзгөрүш керек. Эмнеге? Көчөдөгү досуң чөнтөгүңдө акчаң бар болсо досуң. Колуңда бийлигиң, байлыгың бар болсо досуң. Ооруп 5 күн төшөгө жатып кала турган болсоң, ошол көчөдөгү досуң bir жолу кабар алышы мүмкүн, экинчи жолу кабар албайт. Экинчиси телефон аркылуу кабар алышы мүмкүн. Үйдөгү бала бакыраң ал өмүр бою сени менен. Сен оорусаң дагы, колуңда бар болсо дагы, жок болсо дагы ал өмүрлүк жарың, өмүрлүк тапкан балдарың. Ошон үчүн үйгө киргенде башкача өзгөрүш керек, а? Эшиктен кечеге келип, Эшиктен үйгө келтирип, үйдүн эшигин ачканда жарыкташ керек. Гүлүп кирип, oho, muna patinkeler bile jatat. Kalaştı qarı, kalaştı. Sen manayın жақсы eken, balan naraqtan görüp kalıp, atam geldi dep şeyin. Balan qarmal, sadan keten, uşul menin geleceğim, uşul meni çoğaysa bağattap kötörü oynatıp atsan, ayalın senin настроениң жақсы екенін görüp kalıp, sen surabasan da ayalın küküneden çıkıp alıp, kapkırdık atarıp alıp, tammak var. Kaysınız жақсы eken jenge? Birincisi ve ikincisi mi? İkincisi жақсы eken? Hazır konsert bütkön öyle birincisini ötüp öder sıra kaylı erkekler. Turbayk menin, hem gördüm tırnadı konsert. Hazırla ona bana ayttırak onu uzun jüp kaldı. Oşon üçün. Allah Teala bardık insandı jüp kılıp jaratkan. Oşon üçün bar bolуңуздар, baktılı bolуңуздар. Hiç kaçan üyde uruş bol bolsun, ırısыңızlar kеңil bolsun. Barыңızlarga Allah Teala ınsap bersin. Hoş geldinizler konsertke. Özüm başkarıp otam. Sebebi men ayttım da konsertin başında. Bu konsertni Rahman aka başkarsın desem ele, Narınbekler bolboyt, Xanöge jok bolboyt. Nege Rahman aka başkara versin emi aksakal uzuşul eken desem jok. Deydi Narınbek. Nege desem Rahman akanın pasportunda Rahmancan dep жазылган deydi. Rahmancan olsa milyon duracağım. Bir yaktı Rahmancan ayaktı deydi. Milyondur. Rahman aka başkarsa bir konserti başkartır. Ayakta Anvarcan aka seli parlamenti başkartırdığı 5 gün. Şunun için bu konserti özüm başkaran diye çözdüm. Kanday şurganda Allah olsun için. Bugün şu konsert 4 gün boldu. Bugün sizlerde genelirek görsün amına bugün 5 gün göde atayın uzagırak vakit koyup konserti 5 gün uyuşturup oturabız. Bugün жақсы отырасыздар, мына кенен кесір, мына
Жана жан көйнөк алган жеңелерге да удобство түздүк да, улам ортосуна кирип чыгып турган көйнөктөр көзүндай. Улам кирип чыгып турсун ошол жерде да. Мурунку концертте келген коноктор бараңыздар да. Кимдер келди эле мурунку концертте? Ошондой нааразычылыктар болгон, а? Сиз эле келбей калгансыздарбы? Мына ушул карындашыбыз келген экен. Рахмат. Ушул карындашыбыз биздин кудулдардын спонсору. Ушул любой концертке келет ушул карындашыбыз мынакей. Сен кудулдар кайсыл кудул концерт койсун, ушул любой концертке келет. Концерт жок болсам келип Бабурдан бир кабар алып келет. Сиздер менен көптөн бери көрүшпөй, элдердин арасында бир аз ушак сөздөр жүрүп кетиптир. Тынарды 120 кой тебелеп кетиптир. Така сүзүптүр деген сөздөр болуп кетиптир. Шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт болуп, эми бийлик бутагындагылар болбосо дагы алардын тегерегиндеги айланасында жүргөн кошоматчылар менен бир аз талаш тарыш сөздөр болду, бирок ак ийилет, бирок сынбайт болуп, мына бүгүн Кудайга шүгүр алдыңыздарда кызмат кылып турабыз. Кудай жеткиргенине шүгүр деп коелу экениңиздер. Рахмат. Борончо көз жыл 1,5 ай концерт коюп кыдырып келдик Россияны. Россияда концерт коюп жүрсөк элдер сөз кылыптыр. Тынар менен Борончуну Россияга кууп үртүрөккө качып кеттир. Токтогулдун артынан аркасынан сүргүнгө кетиптир деген сөздөр болуптур. Андай нерсе болгон жок, бирок ошол жакта жүргөн бир туугандарыбызга мына ар бириңиздердин үйүңүздөрдөн бирден ууларыңыздар, бирден кыздарыңыздар ошол жакта. Мына мен өзүмдүн дагы бир туугандарыман экөө ошол Россияда иштешет. Ошол жакта тиричилик өткөр, мына сиздерди жакшы жашасын деп, бизди жакшы жашасын деп эмгектенип жүрүшөт. Ошолордун акчасына билет алып кирип атасыздар, а? Ошол жака концерт коюп барып келдик. Бечара кыргыздын барбаган жери калып атыр. Кыргыз тентип кетиптир. Южный Сахалин деген шаарга чейин кетиптир кыргыздар. Москвага чейин 4,5 саат, Москвадан нары самолет менен 9 саат экен. Южный Сахалинге 9 саат учат экенсиң Москвадан нары. Ошо Южный Сахалинге барсак, Южный Сахалинде 11.000 кыргыз иштейт экен ошол жерде. 11.000 кыргыз. Андан дагы дальше нары кетмей экен го, просто ошол жерден жер түгөнөт экен ошол жерде. Нары жагы суу, деңиз, океанга чыгып кетет экен. Мен айттым, мындан нары кетмей экенсиңер, биягы суу экен да десем, өзгөндүк бир болот айтат. Жок, ака да 3 саат жүрөт ошол жакта, балык да жүрөт дейт. Ал балык кармайт экен жакта. Кеме менен жүрөм. Ошол жакта жүрүп акча жана ошолордун барып концерт коюп бир туугандар ошол жерде. Ошолор менен жүз көрүшүп, арты 2 жылдан бери, алды 10 жылдан бери келе албай жүргөндөр бар экен Кыргызстан. Ошол бир туугандарым жакшы жашасын. Ошол ата-энемин үйүн жаңылап коеюн, үйүн үстүн жаңылап жаап коеюн, иними үйлөп коеюн, атамы кредитинен кутултуп коеюн деп ошол жакта иштеп жүргөн кыргыздар бар экен. Борончо көз барсак, көздөрүнөн жаш кылгыр, ушул сиздерди көргөндөй болуп кучактап, тосуп учурашып, узатканда да көздөрүнөн жаш кылгыр учурашып, ушул Ала тоого биздин бир туугандарыбызга бир жалындуу ысык саламыбызды, сагынычтуу, кусалуу саламыбызды жеткизип ойлоду, бир аманат тапшырды эле. Ошол аманатты жеткирип коюн, кабыл алып коюңуздар. Рахмат. Бирок кыргыз кайсыл жерде жашабасын, ошол жердин шартына бат үйрөнөт экен да. Любой жердин шартына көнүп кетет экен. Бечара кыргыздар ошол жакта жүрүп үйлөнүп, ошол жактан тойлорду кылып, эмнеде жеңелер отурасыңар го, акам кой атасың, Россияда деп коюп. Россияда иштеп жүрөт, ошол жакта жүрүп үйлөнүп, той кылып атышат. Барып келип атасыздар го, Кудайыма шүгүр, самолет менен барып келип атышасыздар ошол жака. Ошол жакта үйлөнүп, балалуу чакалуу болуп, Россиядан жүрөт дейсиңер. Үйлөнүп алып жүрсөң, ошол жакталар. Ошол жакта шартка караштуу да. Орустарга үйлөнүп, өмүрү 2ден ашык төрөбөгөн орустарды 8 балалуу кылып койдур ака биздикилер. Кыргыз аны менен эсептешпейт да тура, өзүнүн билгенин кылат да кыргыз. Бизде үйлөнгөндөн 20-30 жыл арка аякты карабайт го. Бир 20 жылдан бир кабар алып коюн дейт, эмне болуп атты экен бияктагы. Мен 8 болуп кетип турам, эмне кылам? Майлы 10га тууралап коелу дейт биягын дейт. Эмне себептен орустарга үйлөнүп алып айтайм жеңелер. Себеби орустар ичип келсе урушпайт экен да. Унчукпайт экен, күйөлөр ичип келсе, сырттан кирип келет, аялын көрүп калып, "Наташка!" десе аялы, "О, дорогой, ты чё сегодня пьяный, что ли?" деп кучактап, тосуп алып келип диванга жаткырып, башына туздалган бадыраңды суусу менен коюп коет экен. Суусунан ичип, бадыраңдан жеп туруп алып кете берет экен аларда орустарда. А биздечи? Бизде андай эмес жеңе. Bizde güvesi içip gelip sırttan girip gelip "Aynaşko!" dese öyle oturup kalayım, moynunuz ülgürü. Bela içip kal, zehir içip kal ölüngdüreyim, belakat içip kal.
Балдардын сүйдігін іштейсіңер, қайнанайын. Андан башқа іштесіңер жоқ бұл içire тұрған. Балдардын сүйдігін іш. Ошал içip атқанда тоқама төкеңі маштырып кетіп өлсең болмақ дейді, сөзді қара. Қоқыс маштырып кетіп өліп қала тұрмаса, қайра өлміш болып илеп қоясыңар ғой. Мәлі içседіле жүре өрсе мәлеле деп қоясыңар ғой, қайра. Өзгөріліп тұрасыңар ғой, жасалма болады кездер аялдарындай. Жасалма боласыздар да мындай. Бүт жасалма болып кетті мына. Шул залда мынерде отырасың ғой, жеңелер, шу сіздерден бір нәрсені сұрайын дедім, аялдар. Минеге мына жеңелер бар қашыңарды қаш тергеш менен жулуп жоқ қылып аласыңардағы, ал бечараны қайра минеге бойойсыңар аны. Аны жулбайлы қойсаң қараятта тұра, өсіп те жулбайлы қойсаң. Өсіп тұрған жерінен жулып жоқ қылып алаттағы, қайра карандаш менен бойойт аны. Карандаш менен бояу процесі да башқада бұларда. Алдында су тұрса суға тегізбейді. Шул карандашты тилине тегізіп қашпай оған жеңелерін үйіне орғанда келер. Манты, санты, чүч пара берсе жебегіле. Бұлар көніп қалаткендағы мантыны түйгенде деп тұрмынан айландырып түйіп жүрсеткен.